Pelong ketenat sports and youth affairs ya kajing Pynkup Burom ya Nongialehkai kun keti jong ke Jylla kibala job ha Turkey haringkat ru kirang peniksa kibala job hari Vietnam bat Thailand. Hakini kasengi lawan banyak dalang ukon rat kisang ma menteri rang ba jong ke Jylla kumu kongsan uba met ba lengdo speaker Meghalaya Legislative Assembly kumu sembut kongsan ba bantai dor lengdo menteri ketenat sports and youth affairs kumu sembut kongsan John F Karshiyang President Meghalaya State Olympic Association Shivanch Avasti IAS Director Sports and Youth Affairs Paya War Nombri Assistant Director Sports and Youth Affairs O Mautho District Sports Officer East Khasi Hills District ka Sorkar Jylla mentagasngi ka Apuriotrik Risau kala Pynkup Burom ya laingut Nongialehkai kun keti kibala job haka World Arm Wrestling Championship ka basau pulai ka bala long ha Turkey ureman nong klau bala job haka Pro AM Universe Championship ka bala long ha Bangkok Thailand bat udon bo rumnong urang peniksa ubala job haka WFF Pro AM Asia Pacific ka bala long ha Vietnam. Congratulations, Margaret, for winning the trophies for us, medals for our state, our country, and she's receiving, as Sir had mentioned, 5 lakhs rupees and a cycle. In the city, Vietnam, held on the 15th of October 2022. Let's give a big round of applause. Yes, they have us strong. So let us invite Donbor Rudnong, the bronze medal winner. Please come forward and receive your cash award of rupees 50,000 from the government of Meghalaya. At the very outset, like to congratulate each and every one of you for having made the state and the country proud by winning different medals and participating at different international as well as national tournaments. So thank you so much, and once again, I'd like to congratulate each and every one of you for the medals and the participation that you have done at different tournaments that took place in different parts of the world. Sorkar minta ke janmiet kalau Pynkup Burom padi I pengkat kesong pisah muk to hadukan no kan I mean sim susu yang semua komen but semua komen ba ban ki kumni long kajing Pynkup Burom jong ka Sorkar ke namal ba ang kajing support siya ning kong kabaglaling padalawan pai pada lang semua komen kini ka kajing Pynkup Burom ko komen to stang gawi kong ka keruwa le ka message ka bai dan ban ai sya ki para brio ke bai longlem ko mai nre ko blehu ay kasap pat kila ban pau man kindon ka kindon mo kata ka bor ka jungki kila ban no senyang lem sakim lang salang da ka Nongialehkai ka jungki yang ba AI kuble ya kajing support jungki lenda da dai bakim nang man keren ru dan tasi ki bon na ka association ki wan dan president jongka yuka MDA dari Meghalaya Association bajuan man kapor hida ki don kalong kata ka di personally nang akan jat mo man kapor ba ki Nongialehkai ki don
yang ngo kajing wan juki but ketu kapan ai men sin ni ba in yo kajing job ru ba kun jo ru ke kajing job ni kan long kajing wan juki ta sini long in share ke message ki da so friends ki ba kan wan ta sini ni ki ru long kin yo kata kajing ka yo men sin encouragement ke malada ki long makna ko ni ru they have the chance to malada support of each other kila ban function Kajing Shim Bynta jangan ketika 43rd World Arm Wrestling Championship belum terjadi Jylla. Lalong siya blessing but create history akan yang Meghalaya jadi berapa nomor judan menu bayi lagi Shim Bynta terus forward Nongialehkai. Dia bagi Shim Bynta as a team yo yang personal southward lineup di bagi yo medals. But ngang yo gold but silver, Alex yo ya bronze, but Mary yo ya bronze. Dia kat no kalau jika kui state ke jongi nomor kaduk kipor juga mencuan yang patron kiba yo gold medalist naka discipline juga arm wrestling akan di Meghalaya akan di state ke jongi. Dia ngasno ban ai ko Burom ko yang mama bala ai kan dikalat quality yang ni bangin yo kan ya le Shim Bynta naka national world championship dia kajing le Shim Bynta sangat lomba la trai sidong shisha lagi ni di benai bala le du pada yang national championship dia kajing trai sidong jangan kamshan long le noi mar watla Pekuar kalau anaknya dari kedua not kejongan kadang Kiba ngani kon yang ngani World Championship. Panganget kamru kani kadai kajing aiman siam jong ilok ijongan. Shnong sningi barok kawai mawa nakta the sports department kamtam bala syashkor ini ba kabaiting tayangi ban kadbiangi fight sikit ringi ban Shim Bynta syakat lego World Arm Wrestling Championship. Dia ai kajing kedua ya baro di parolok di parajor badan tulang setelah kawai tulang setelah Shillong district baro kawai ke badan hani Meghalaya belawan ban ai mensim kajing kedua yang ni syua bagi le kaji dai ban adu kapor bang yuan Bynta Burom ini nasok mention pun ki itu yang kan dia kajing le kaji arm wrestling pat nganget ba naman nang nisya kumat kan kajing le kaji nang yo mensim ki wei pat ki ba don kajing ban Shim ya kan